Že v apostolskih delih naprej Savel je zatiral cerkev, vtiral je v hiše, kjer se je cerkev zbirala. To je bila cerkev, napisana celo z veliko. Pozdravlja vas Gaj, pri katerem uživam gostoljubje jaz in celotna cerkev. Potem pozdravljajo vas cerkve, ki se zbirajo v hiši Akvile in Priske. Vse to so bile navadne hiše, kjer so ti ljudje živeli, ampak oni so bili cerkve. Vi vsi imate tako radi, tako se poznate. In se spomnite vsega, ko je Jezus rekel, po ljubezni vas bodo spoznali. In zba to, yes, to je dobro. Ali ništa ne proslavlja Boga na ovoj zemlji. Nič ga ne proslavlja bolj na tej zemlji, Više od ovoga. bolj kot to. Duboka smirenost vjernika u trenucima krize. Globoka pomirjenost vernika v trenutku krize. Koja dolazi iz njegove unutarnje spoznaje. Ki prihaja iz njegove notranje Da spoznaje. se Isus Krist nalazi između njega i svega oko njega. Da je Jezus Kristus med njim in vsemi okoliščami. Na številka 1 Sam smiren. sem zelo miren, Imam čiste misli. imam čiste misli I don't care. in mi je vseeno. Mir na svijetu. O ničemer na svetu. Imam samo jedno brigu. Imam samo eno skrb, Udovoljiti svome. ali izpolnjujem voljo svojega očeta. To je plod duše koja leti u visinama. To je plod duše, ki lebdi v višinah. Ona je radosna, Ona je radostna, ona je mirna, mirna, ona je krotka, je krotka, ona zna ko je, ve kdo je, njoj je dobro njoj je dobro i ona živi kao dar Božji drugim ljudima. in živi kot Božji dar za druge ljudi. Da Bog blagoslovi vaše duše.